Haka bagi jingjai tengkuk kali, weu nongnya jeng bagi kali udah mensaujur hadian baka kali kit penyang kabulanya kelalik bentera nadian kawai pat ketrok yang harus usurok ba National Highway Bandriau hakitan downgrade anongpo. Kani kejingja tengkuk kali kabasir kai bah kelaja haga janmit jongka kandreu terik ujaliau arajar arpuar hakapor kendai beji ai menmit. Haka ba kawai ketrok kit penyang kabadanu number ML Not Sankyu Not R Pranot kanya stat bah bat kelalik bentera nadian kawai pat ketrok kabadanu number ML Iwei Sao Not Sao kabakit klingka kabayang harut usurok ba National Highway Bandriau bantit jingtian. Hagen ke jingjau nongnya jokan ketrok kit penyang ulah sakut dapok kena ketrok. Bad dah kejingkloi banerap dikipat ba lala bansai no ayu na pok kena kali bad lapun kit no mar shanong pok civil hospital na gebenta banyo kejing sumar. Na kalian ki pulit kenong pok traffic branch kila poi kena kejaka bad kejing tok kit lor kena jingja kadang ya ceprang. Wow. Dua kali enam. Ha? Alak bro. Alak. Ulak banyak. Lepas yodum tidak. Tanglah nama dia. Lepas yo long ayu teh. Hak teh. Aying, ada luar halak ambil. Balik umah balik. Oi. Kali. Asyik kok nyong. Oi, ayam ni. Oi. Jom lam dulu.